Nasıl? Beynimde yeni bir fikir kaynıyor. Hiç kesin aklına gelmez. Yeni bir meyve yetiştireceğim. Yok aşız. Yeni meyve. Ha. Dadı necə olacaq? Dadı... Turşa şirin. Turşa şirin? Bəs necə satılacaq? Kiloyla, yoksa dənə-dənə? Bunun ne dəxli var? Yaz! Ha, Buyurun. 10 kilo limon, 10 kilo limon. 10 kilo da mandarin alsın. Başa düştü? Başa çıxdı bir yoldaş gülümsər o. Buyurun. Bize 4 tane mandalin verin. Mandarin yoktur. Necə yoktur? Bəs onlar nədir? Satılıb. Başa düşdün? Heç nə başa düşmədim. Bu qədər limonla mandarini neynir? Bədənini limonlaşdırmaq istəyir. Ne istəyir? Məncə limonla mandarini bir-birinə calaşdırmaq istəyir. Ne istəyir? Bu görülməmiş bir meyvə olacaq. Adı da olacaq... Limandıra. Limondur ha? Ha. Onları karnında çalıştıracaq. Hələlik qarnında.